Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ezithinta abalingisi. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ukuthi ungakhohlwa mbukeli ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kudaba oluthinta umlingisi womkhokha uKini Shandu odlala indawo kaNdlovu lapha kumkhokha. Isematheniki indaba yakhe uKini Shandu njengoba abantu lokhu bembongele njalo lapha einkundleni zokuxhumana ngawo ke umshado. Kubikwa ukuthi ke bezoshaya ngeweekend uKini Shandu lo esimazi ngoNdlovu lapha kumkhokha kuvela ukuthi ke beshada lapha netshitshi lakhe uAndile Khanyile. Babeke sebeveza ukuthi lo mshado bawenzeleke esontweni lakaShembe le ebuhleni and north of Durban lapho kuhlangene khona ke ibandla. Baphinde baveza ukuthi ke yena uKini Shandu nowakwakhe uAndile Khanyile babeke sebeshada phambi konyazi lwezulu. NgoDisemba ngonyaka odlule uKini Shandu waveza lapha einkundleni zokuxhumana ngenkathi kenza umkhehlo nawo ke lapha umembeso. Nakho kade sezushaya abanye kade bembongela lapha einkundleni zokuxhumana, abanye kade bekhuluma nje izinto eziningi ezahlukahlukene ngaye ke lapha uGatsheni. Abanye kade besho khona ukuthi ke le character yakhe uGatsheni lapha kumkhokha kubonakala ke sengathi uphila yona in real life. Abanye kade bebuyisa lesa statement sakhe asenza mayelana ke nabantu besifazane abanezingane. Izinjalo ke mbukeli ngithi kasimbongele simhalalisele yena ke lapha uKini Shandu. Yizo ke lezade ngikuphathele zona, ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.